Ya, mau dibilang Mina muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alif Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa sallim dan bersadaqina salli sayyidina Rasulullah ya amin. Allahumma anjilna fi qabri ma qabri nurun wa hudan wa rahmatan. Ya ma. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa anhu wa fir lahu warhamhu. Allahumma fir lahu wa warhamhu wa afi wa Bila Allah roda tema di tamalahu bisa babi wa sababi wa ta'ala. Tidak malah tidak anak malah kumina dari masyadikina wa subhadai wa ta'ala. Lima Allahumma dia rahmatan dia subur ya Umat ya ayuhan asun mutmainatu bi ila maryam madiyatan wa dulisi wa Amin. Allahumma salamatan alaina wa jadu wa jadu wa musabatan min umatin ajmain. Dan bibari kau barika ini Rahimin. Allahumma kawlita amin wa sallallahu Rahimin. Allahumma asma majam ya fi adana adani bi qulubina tilawati tabiqu wa ya ruhana Baik, saya nasana nafsin dukunani wasada. Sayang, Roba Allahumma patatan panada kalau ruhun moga-moga kasindungan berkah karakter oleh kalau saya kurang ada rahmat ada wina jasa jadi daya sawab kepada Rasul sahabat Nabi Muhammad kayak aman rohimin. Allahumma urid iman modal saking gedung rohiat untuk langgang sejatuh mengurip sebelum saya dahulu cadat panser iman. Allahumma sahadat perhubungan sahadat nyawa sahadat mengubah tersebut ini saya hanya ada Rahimin. Allahumma wujud suci sempurna ning badan dan sempurna ning iman sempurna ning hati nafsu sempurna ning pandangan dapat lama mulia bahkan Rahimin. Allahumma percaya Sri Hurif Nur namanya Allah. Allahumma percaya Sri Hurif Nur akmaning Allah. Allahumma percaya Sri Hurif Nur akmaning Allah. Allahumma percaya Sri Hurif Nur sahjani Allah. Rahmatika ya Rahman. Allahumma bumi rucita jagatul cita balaing dunia balaing akhirat isunada karatulullah kaping 3 malaikat kaping 4 wali sasana pasuci dan menjadi jalan diri yang disebut jalan keundangan dede berkah berkesan Allah rahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma wujud makanya pernyataan demi sultan wali makam Madinah gunung walu ya jeneng manusia alam padang pepanjang 7 negara sampurna
Allahumma tulak bala umur saking kidul bisi aya bahaya kidul penyakit kidul nuhiri teng hijaya kana ya kidul mulang kidul tinulah saking iman derajat Sulaiman salaman. Allahumma tulak bala kulon bisi aya bahaya kulon penyakit kulon nuhiri teng hijaya kana ya kulon mulang kulon tinulah saking iman derajat Sulaiman. Allahumma tulak bala umur saking halal bisi aya bahaya kalel penyakit kalel lihat yang dijal karena tikala mulak kakala timulah saking iman raja Sulaiman salamat. Allahumma tulak bala umur saking wetan bisi aya bahaya tikana wetan banyak di wetan menghiri yang dijal karena wetan germulan wetan timulah saking iman raja Sulaiman salamat. Allahumma tulak bala luhur bisi aya bahaya banyak di luhur germulan luhur timulah saking iman raja Sulaiman salamat. Allahumma tulak bala umur saking hanap bisi aya bahaya anak penyakit anak menjadi anak karena mulang anak dimulai saking imam raja selamat kukersana laku biawak mati kai alhamdulillah rahimin robbana dolamna anfusana wa ilan takfirana wa tarhamna dunubana wa nakunana minal khasirin robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buyang atau buyang orang? Lebih kita ingat dek nah lebih ini ya ini
Mabuti. Keluar. Baik. Gerak. Tegar. Berapa? Mati. Hmm. Ada lubang tanah tuh di itu banget kan. Mabuti. Itu satu satu. Lumayan 25. Supaya banyak kan. Masa basinya ini.
itu cairan beras merah, beras merah dan beras biasa ditaburkan apa ya, kalau air kalau ini bukan ditaburkan air Siram. siram. Jadinya